ia kua i whamasinonga i le tele o isi mtau. O lo te vava ia tua toi apili mai le o toi apili ke le si keisa si e tutupu mai i murder trials. Ia. Ke loa le a taua marwhafonga mai Samoa. Wa sili aku nga umi maalu. O ke roa mo atu le umi ma expensive ma tele taimi o tangata ma whamasingonga ma leo ma loia. Wa alu i mei o defamations. Ngai lo menga i o murder trials. O pe o siri aku le popular whamasingonga defamation law. Ai lai mea ko inga mela le nga whakor ko inga le o tu lo stui. Wa o ya le malo wika ya king fai popo le o ma fu nga su ya ku la fo. Le la ko sa ingei. A le fo e a fia i mo le wa la vila via. Ia. Ya le la wa no fo ni ma fo fo. Ala e la o me o fai. O e tonu. Na e su ya le tu la fo no le. Le la o a sila i le i fa tau tengo fa msinonga le i muridu. O le vave ia na mau o tatou tali o whamsinonga ia. Ai oki whasa o ia isi. Koso isi. Koso ia. Ia o whamsingonga kuilefa pora sa rufu rongo ia koe apia. Ia ala foi ke. Ia kako si ofo nga kaimi kako lokea nga whamsingonga. O le vaenga o le meta upu le sa fa so atuai pena no fa tu si fa au le sa fa monia la so ringa tu la fono pe u fia e vai aso tanuai sta so fa au sinia ale la u vai tunga le u to apili ko apili fo ina fa le u to apili le ya si tatu tu li matangau matatu tu ya ile tu langa ole ata oto ia ile fo ia mataupu vai to fo ile sim ta upu murder trial fo lea wa free le si mai i falfa e si tala vou lea na tu ia fo il tu langole maliwa yo se tasi pa i valea ia le fo wa mai ia le tu langole na famasinonga o le lava e fa awa wai lava le mau defamations ma le tele o na inisio o le toi fo i mai se uta mai tala lea le ia tau ile mata upule no tau fai atu le asora nafi o le asoa mangai info o le asoa manai information se mo mai ma fa lo tele fa popo ile o le sata avatua e atangia mai matala fe avea e tolu e lua pe tolu pulfana. Yeah. Lea sa tangata valeina ai ia le sunga le malo ia Peniamina. Ai i lau suenga e tu sai foi mase otonga o le lipoti a le pule o maliu po o le fo ma ile sa sau. O tangata o le ngol tangata so fa ya James. Le na sau mai fiti e fa ile ta otonga. Maia whaailoa ai i le report. E ngare kasi le purufanga. E na o le tasi le purufana le sa whana i nai ma tangata vale i nai i a Peniamina. E na o le purufana le sa alu i le. Le tu lea. I leo nei tu. Ai mana tua o lai ai le a whaina o lo nauru. Ai la le mea mali e la valea. I mean, what up mali in a way that really it's not funny. Ai or ka kunga ngai fa mata lai mea. E ai le si vaenga e mali e ai le susu enga. Le ia tau. O lea ua o maua le fa matalanga i le la ei. Tō ninga leo. Peniami. A Peniamina na whaia i le aso lea. Na maliwa. E le ai ma se a fianga e lo ai ngā ki e se pufanga. I rongo ofu le aso nga.
Nai ke whale o fua. Yes. Mm. O mata upu ia pengo whaiak. O leisi vaenga. E o le ofu tino. Ko nginga le kufea koe. E le ai fo i se pala pala tu low blood. O pi e. O pipi ia. O le fesili. Why? Ai tu foi la utala Samoa. Fa maru ko fa fonga ma. Ai ua papa le o sa ia kangaka. Awana ngalo tangata ia o mari liwo tangata ia peli. O tele mana o mau ke lofo ile ata wale la a matana fa pe mai kusi mai le lima pe fe sa wai o tele fa tua se tala o ke le fa ku se kala ai ta pena le lei ta pena le lei mo evidence ai mai se o mea nei e kali le aku e le makere o whaiaku a whai e yeise explanations e te tau ona o mai o tau ia na sue e explain nei le mea lea in a sense e whai ngofie ngā sufi o mai loko ka ngaka. Then by all means mo mias wha amalkalanga o le mea lea. Ai se a e le ai se kulou le ngangana se pūpo se māsai o le o fukingo pe a whai ngā whanga. Ai se a e le ai se palapala po se toto tu lou o pipi i mamaku a pisi ale ngai le ofu. Lava nga fa si me ka wa. Lava si na fa si me ta watu. Ele o le mafu anga le o le longo ai o touia tu lou le matanga benga langa aka ko kala ngoi issues nei e o fia le matanga benga. Ai o le fesili le mafau fau ai se anga le longo ai leo vai le magic question le look fa kua o fea le ainga o pengi a minga i le kaimi o le case fea si ana fa nau fea si ona to alua o tangata pito sili nei na mo o mia le kali ai o le fa mala malama ia yo le mea fiangi murder trial lele sau le lalo langi e o ono le kaimi o le hearing e mua e kua mili le media e kauwhai kuli le media se i interview le ko olua o le whāngau o le kinga po le kama o hani tau langona malea fe o media fe o whaiengi mili ngā whape ngā le media ka kousamu a o ai a mili i le media o ai a ka momo i le media pe a whapea ngā o leo po kaki versus tuloua. Ko kia. Ko kia. O ka fifa o soa o e kupe o e si whairau. E ingi scenarios wa pengi luo langa wha godfather. E ma whainga tulou, tau ringa ngana tu sa whainga whanga oe on the side. Ngā me whaki whanga. Ai uma enga ele ai se tulou se masai o blood stain. A whainga whanga i le ataua. E te ilo le pito i sili na le pai le toto. E le ngata o luma a o Aku. o kua pe a whapea kulou e aki fo i le pulwhanga. Ia, e whiringi e whonga runga ne. A ore mamai ore o fukingo la e le i. Whiringi e whonga runga James. Yes. Ia anga mo kanga lea ka ua lea ka le. O le si vaenga. Whamai ore whamatalanga leo.
e le se pulu fana i le ulu. Tulou wa. Tulou lava. O le whamatalanga leo leo. Whamai na o le side lava lea iai le lato tali tonunga. Ai i luma lava ia le ulu. O luma le ulu. E le ai se. Ai whamai le whamatalanga. Leo ke kao fiala u le ta sos. Ka sosi. Ai whamai le whamatalanga. O le tari tonunga, o le maosia le ilu mo le ulu. Peye ono tupu mamafua mai le pau. E tupu mamafua mai le pau fao le taimi lea na a. Lea lai whamai e ile maosia. A o le fesili ua makua i fiu la tangata lea e kau mawhai e kali lea so lea. Lei a daua, ma le whaafonga lea tunu. Whamai e sui whaatolu le alunga lai ta o toa i le ulu. Muri ulu. Whamai e sui whaatolu i le mawhai o na tatadi le lepa i o le palapala vātu le whaafonga mai a Samoa. Maosia luma i ai sui whaakoru le alunga le ta o toa i. I le alu o le palapala tu lou lava tua o le muri ulu. Pe a fai e le ai se isi mea maku ianga kupu. Ia te au la ia. E iei la le isi mea miske rio lilo le oiloa i. O le miske rio lilo le au o kaua kaka mai ai. Godfather mar whaafonga mai a Samoa. E le iei se isi mea nga kupu e le oiloa e pengi aminga. Pingi mai kua, e ukwhai aku ai. Sa o kala ka fia, ya, o atu nai namia, e no ukwhai atu. A fia, o ke le lopo ai aka kala aka whea koe kala lea. A fia whaasoa po ai lava o kou i Samoa, la foi whafonga la fionga le li pandemia. O le mingi skafo i o leo leo. I have my full investigations here. Yeah. 3 pages. I wrote down my investigations. Yeah. Le o koe whaonga ia o ko mai sa o whaingarua ngai whalpui a mātou New Zealand. Kaimi ma mea uma. Ka au fi i peng o whai aku. Lai whaile investigations a le tā tangata whaatua tuaina. Or ka ngaka wo whaakokua inga. La fo ua whai. Se i whai aku lau su esu enga, whai langa su esu enga. O na uma lea. O mori o i le fionga ni mingiska. Lau fionga fo i le acting commissioner. Lau fionga afa masanga. Ka huanga i mea koe sisila i ai pele se vaenga e koe la langa i se suenga. Awa vaku vapenga. Ma kua i au interest, kua i au interested i le vaenga, e le mea lisi o ke inkaresi ai, o vanga ke inkaresi ai. O ke fia inkaresi i le suenga a pengi a minga, le sa fai vai vase, i le maliu o singa vaianga, and I'm coming into that. Makanga kai a fia. Yes. O mea ia nga mauai o ai lea sa haungi o le arrest, ai koe kolosi loa le amo. Ia go vac. I have 3 pages of a nearly 3 hours of an... Koe kiki a arrest. Loka, koe pule loka koe kiki a loka A whai o le
a fai o le auala lea sa i lele ami o tonu. Ia. Au ke whawhekai mo u whawhetai lo loto i le tua le ataua. Mai se foi o lausunga. Au te whawhetai ona o le whaatua tua ina i tangata. Ona ua lātou wa ai solo. Ua sipa le la manga. Ua le ai se whaakua kuanga ku lou onga o ngisi o loo i tonu. O le mtanga ruenga. Nisi. Le ala lea ua sulu whai solo ai sia kungu. Ua sulu whai solo o iei ea ngisi. O iei ngisi. Ia. Ngā ngā uwha ata tu whapena. Ai pēlo whai atu. E ele taimi ai langa o le ua umanga whai le lako keisi. Ia. Le ua rupo kaki e. E avele. Ai. Amusa kau. Ele o rei unga lea. There are new and fresh evidence to consider. Ele o whai akula o se siku. Ia a whai whai ma mea e hakili e inga ingo si aia o er ko akele lea i rei ko laiki wal ko akele lai fia whai ala miku. Ai a whai ma mea tilene tau ino si ai I'm fine. Ioi. A oila a whai ia mea. A whai a ko ke ingo si ai ma ko whai ka mai ia ma ua onor ma tau tale sao. Fa mai fionga le tua amu ia le sawaina ono le ami tonu. Ia o mea wo mga valo ia ngā mea. Mai li poki fai fam si gonga a sa me nga lenga le excepet ia funga nge ia yaka. Wala nga o leo ka ngai o marava ka o le mongu o pegi aminga. Ba ngai la ka kasi le yaka le yawe. E matua ta te le ataua. Oh my goodness. Ya o fa wala vai ala utala na fetua na nafi. Ina ua o maua ato atoa na inisio nei vaenga e mangiki o kingo. Ina ua uma na faina i whaatara noanga ia a mata maisi au tapenanga le a taua le taro se furu le po. Ai uma le toru va veao. Anga uma usau kakangi o kuri vai le poku o fa kule kuai. Why me? Ai se ha e sanga ama yenge me I au le you know. Pila fai fua maka avenga mamafa. Ya ese lo kofi mari. Ya o si se foi. Nga. Ora kali mo. O si se foi. Ya. A mai kau me ka le pa poponga lau kalanga fimangi. O le upu le ko ki aroka. O le fonga la songi. Nana. Yeah. Yes. Lala na e tati fai atu ai. E le se kama ia armele kause. E le se kama ia le mea lea e mo mia la o fionga i le lipa le mia ia kele so loko. Fa monguia ia e fa monguia ipu avako inga. Ia tele se so loto. E le fai ngofie. E le fai ngofie. Wa te le fa le tonu. Wa ke le. Asong fua fai le si upu fo. Wa ko fora so mo upu fo. Na tonu wa. Ewe. Lala na sau loa le mata upu lea marisu enga fau lea. O mo mia ia lea o lo reach out to se tasi o tangata matua ve el fatu tua ngai samo. Se e ngalue e lau pitola. Ia ona la ngai fai ngofia ngamingo yei. Kwa fai ngofia nga fai Ameriko fa ko ngalo fionga barmia. Ia ma ko fo yo isi sikisengi Samoa. Ma tau te nau a ua wha ko kuai a le si vaenga. Le la mingoi
nisi media. E la mingoi. E le mo miala ka ma foi e media le anga le vave mai e faisinga sa oko. A o le meta o le investigator foi lele. Investigation no fonga le media. Kau ke o e sa ili. Ya, ole na maka o ki ia me o ka. Fatu fai loa. Ke re nga me o ka oinga. Ko si le ele, pam si gonga ya, me so ka ngaro ngaro le. Ka ngaro le ko ke re si ala ko saun ka pule. O le vaenga le na tupu loa ma o inka lesi er kala lea. And I've got it all down. Le mea ngai kua le liki fo le alu o le palapala o le muri ulu o tu lou si uso. A lefa mai o lumanga o le maosia pinga pa ufao ina ua. So le ai se pinge wha mau o se masai po se puru ngaki i le ofu. Le ai se palapala po se toto pipi i le ofu. Maosia la luma pe afa pe kau ke aru de upu maosia la luma ile ia la vese purfanga. Ai se a pi fori ngai pala i kuor muri ulu va tu fa fonga le tu. Ai se ala. O fese se pa ufa o ai ki ngai muri ulu. E ai se mea fa alilo lilo. Ya. Ai kau kere fa vai o tu te pole fa tai tu talo ho i matatu. Ora kakalo. Kakalo ia toa loto nei tangata a fai fo yo ia ingisi ko kongo kanga wengo leo o tou fo ia na tou ngalu lue fa tasi peni amina o lua ia la ulu ile ile o di ia o la ulu ile la avaku ya o lua yang ko wo ma pengi aminga to lua le o di ia o la ulu ile ngei mala u kalo sanga ka kalo ku male loko fa mao kau kakala sao. Leanga e o fo ia o lua. E ese lua ulua i mori mau. I'm talking about ulua i mori mau. Why do we have this? E ese lua ulua i mori mau. A whaio yengi si lua mori mau o suia o ke le popole ngā mori mau o lua suia. Ai ele kukusa lua ulua i mori mau i le aso lea ngā kopu ai. Mori mau lesi kami whaapea, ai saun mori mau lesi oso mai ngai luma. A lea ngā kou o. Le wo kakalo aku, ma lea nganga. O le ka oko i. Lua ulua i mori mau. Te ka oko i. Se kaimi. O koe ka ua kule o lua ingoa. Ma koe ka ua kule ese esenga o lua mori mau. Ma lua ese ili mele ngā mai whamsingonga. Ma kua whamsingonga. O mori mau na atangata ia na respond. Yeah. Nenga wako. O mori mau ia le a mai ko lau longa whamsingonga. O mori mau ngā ale back up. Lenga wako nomen e po. Nga lenga watu taita ia tu nomen. O le mori mau le iai kama leo Jordan. Ai foi ngoa ngā renga kau mai ngā. Jordan o Jason o whoever. Jordan. O mori mau ngā ia, o mori mau ngā reu whea koe langa ile i ore o ri ia mpengi a minga. Lea au ke karango aku ia o rua lenga o mpengi a minga. Lea au ke karango aku ia o rua ma o la ulu i lea. Lea. O ke re wha pia u te whaia. Nanga lewa umari case. So it's open na la le whailo aku o isi mea ia. Koe hawa ngoa isi sue suenga. E kaungarua koe sue sue o lua. Langa ese umarua mori mau. O lua mori mau foi. E leo ngā kasi mare mele ngā o aku le respond team po le backup team. O aku mau ai le whamatala mai i le pā. Vai laka aku ia. E le whekau i. Whamai lea nganga ka maiki e sinire ku e le whekau. Ai o lea ungani a whai o lua pei o le whainga o le whangau o pengi a minga a whai o lua ngā lima ka makau i ai ma a vaku i e whaakuakuanga a o whaia kou ngā ruenga a me le mga kua i ngā mea.
An me le manga kuai le nga luenga le lei lea kamali i nga fai. Ai a fai wa ke i wa lo fia o lua, makolo fia o lua, onga ongiang ni say I'm just saying this. Ai se ha o fai ngo fia i onga fa ngalo. O aso o ma kaungo ma fau wa fa nga o pengia minga kupu ai. O aso fo inga e ka kaungo lo ai o ngai ko ke fale pui lava o ko ke feo wa i ma le fa fale pui inga o ko wolanga. Pe ako vai ka me kila ko kupu ai. E ku fe sili pe po le ane memo. O le lo ke pui. O kere ke ko sa ma le sa o le lo ke pui. Some powerful people. Ka ko ku fakasi. La tala lea a fai e ko akele ka ko kanga ka Samoa ma ola ukor foi le ola ukor le mo tatou Samoa me se foi fafo. O le talo sanga ma le unga ni tatou tutu fatasi ka ko ele nga ka or ka kalo ma le anga pongi. I mea wa kukupu mai kongo se o ka ko